Saúdos e benvidos, polo tanto, a este Contrastes no que hoxe falaremos da campaña de Nadal. É realidade, é sinal de unha recuperación, de unha reactivación económica ou é un espellismo que estamos a ver cos datos espectaculares de contratacións para esta campaña, cos datos que refiren ventas absolutamente millonarias nas previsións que manexan, entre outras, por exemplo, a Federación Provincial de Comercio, a máis recente que coñecíamos apenas hai unas horas. Por aí orientamos, polo menos arranca por aí, este debate no que hoxe están con nós e paso xa a presentar os seguintes invitados. Aquí o meu carón, a concelleira de Promoción Económica e Promoción da cidade de Pontevedra, Anabel Gulías. Que tal, Anabel? Como estás? Repite aquí no programa. Repito. Por certo, se vostedes escoitan de fondo as nosas palabras, un ruido de maquinaria, es que están a realizarse obras de humanización no carón, no entorno, precisamente do Pazo da Cultura de Pontevedra. Obras que son precisamente do Concello de Pontevedra, concelleira. Efectivamente. Aproveitamos todo. A cuñita. Bueno, en serio, ese é o motivo de que de vez en cando escoiten vostedes de fondo as nosas palabras así certo rebumbio. Esa é a razón. Seguimos. Máis invitados con nós tamén, outra muller. En este caso trátase de Zulema Fresco. Zulema Fresco é xerente da área comercial Zona Aberta de Vilagarcía. Que tal, Hola, Zulema? moi Benvida. ben. Moitas Gracias. Son datas de moito chollo, de moito traballo precisamente para o sector que representa ela, en certo modo tamén, supoño, para o sector que representa o seguinte invitado que está sentado ao seu carón, que é Jesús Rey, que é secretario da Asociación de Xoves Empresarios de Pontevedra, AGE Pontevedra. Que tal, Jesús? Muy bien. Benvido. Gracias por estar connosco. Aquí, ao outro lado das cadeiras, atópase Paco Álvarez Fortes, amigo e economista. Que tal, Paco, como estás? Moi bien, moi ben. Grazas por estar con nós. Ademais, profesor da Galicia Business School e con unha ampla trayectoria docente e profesional. Ilustrarános precisamente sobre este argumentario de índole económica e laboral que hoxe nos incumbe. E falando precisamente de cuestións laborais, está connosco un dos dirixentes sindicais máis veteranos, máis coñecidos e máis simpáticos que temos na bisbarra de Pontevedra, probablemente tamén na Comunidade Autónoma de Galicia. Que tal, como estás? Moncho Vidal, benvido, moitas grazas por estar connosco. Gracias a vos por invitarme. Secretario xeral de UGT Pontevedra na comarca de Pontevedra. Bueno, pues todos eles van a ser os interlocutores hoxe deste Contrastes en Canal Rías Baixas, que versa precisamente sobre esa cuestión. Por exemplo, algúns datos para ir orientando este debate. Fálase, entre outros, por fontes como Adecco e Randstad, dúas das operadoras no sector da contratación laboral máis importantes do país, de contratacións. Falo de Galicia, de redor de 50.000 empregos temporais, máis de 24.000 no que atinxe a provincia de Pontevedra, máis de 18.000 no que respecta a provincia de Coruña, que son as que teñen máis peso, precisamente, nas contratacións. Contratacións temporais que están moi ben selladas, precisamente, Zulema, Xesús, representantes, digamos, da parte patronal, digamos, aquí na mesa, na conversa, a campaña que empezou co Black Friday, sigue cas ventas de Nadal, e proseguirá e rematará cas rebaixas de xaneiro. Nos ámbitos que vostedes representan e onde se desenvolve o seu traballo, notouse precisamente ese incremento, ese pulo da contratación? Sí, sobre todo nesas datas notase un incremento do emprego, pero temporal, co tema das navidades e das rebaixas tamén. Estamos falando de contratacións de 1, 2 meses, 3 meses, semanas, ás veces poden ser poucos días. Sí, como moito 2 meses. 2 meses. A temporada de decembro e xaneiro, que é o máis forte, de Nadal e rebaixas. E no que atinxe os xoves empresarios? Sí, por nuestra parte, yo considero que sí, que se nota esa contratación, que es positiva debido a estas campañas que están haciendo, tanto de Black Friday como la campaña de Navidad. Pienso que es importante, sí que no es algo a lo mejor definitivo y que claramente dé un cambio, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un comenzar y yo creo que poco a poco podemos ir mejorándolo. Fálase, en esta primeira rolda de intervención, fálase de cifras récord na recente historia económica de Galicia. Pregunto precisamente ao economista Paco Álvarez Fortes, estes datos son
un bo sinal, son sinal de una recuperación económica, de una reactivación, o hay que ser prudentes y cautos a hora de valorarlos? Yo creo que todas las preguntas que nos haces, Eugenio, tienen trampa, pero yo contestaría que sí, que no. Es decir, ¿hay más empleo? Hay más empleo. Los datos los has dado tú, hay 50.000 empleos más para la época de Navidad, que eso es un dato positivo. ¿Hay recuperación económica? Sin duda alguna hay recuperación económica, es decir, el paro está bajando a unos niveles inferiores a los que teníamos antes, por lo tanto está bajando. El trabajo es más precario, lógicamente en época de mayor desempleo, los empresarios pues tienden a pagar menos. Es decir, eso es, y el trabajo es peor, seguramente sí. O sea que todo tiene trampa, Eugenio. Sí, pero sí. dito de outro xeito, inda que sexa un traballo peor, mellor que haxa a que non haxa, sería o resumo da súa primeira intervención. No me quiero adelantar para que no me den la chepa, pero noto que sí. Lógicamente, si hay mucho paro, a medida que va bajando el paro, hay mucha demanda de empleo, pues ese empleo es un empleo peor que el que había antes, ¿no? Esto es una ley de oferta y demanda. ¿Esto qué significa? Es que tengo aquí un dato que a mí me parece, es macro, pero es interesante. La Unión Europea acaba de decirle a España que es la economía con más desigualdad económica, detrás de Lituania, Bulgaria y empatada con Grecia. Claro, son países donde hay mucho paro hay mucha desigualdad económica, ¿no? Y donde hay mucha desigualdad económica también hay lo que se dice de los trabajadores pobres, ¿no? Que en España es el 13%, que es bastante más que antes de la crisis. Pero, ¿cómo se soluciona esto? Con empleo, ¿no? Yo no veo otra solución, ¿no? A más empleo, pues menos precariedad, e todos viviremos mejor. Moncho Vidal, cando vostede e os sindicatos como o que vostede representa, UGT, escoitan falar de 50.000 empregos temporais, 24.000, o que atinxe a provincia de Pontevedra, co Black Friday, cas vendas de Nadal, cas rebaixas de xaneiro, pero trátase de emprego temporal, alégrase ou estremécese? As dúas cousas, e explícome. Todo ver é un mirar. Entonces miramos uns datos que son positivos, falamos de 50.000, pero o que non estamos observando, ou o que debemos observar, é a calidade do mesmo. Son 50.000 empregos precarios, 50.000 empregos de poucas xornadas. Entón, se miramos desde que comenzou a crise ata agora mesmo, había unha xustificación ao principio que podíamos e eran comprensibles e nós a recollíamos. Pero agora mesmo é que non hai esa xustificación, para nós non existe, es dicir, estáse incrementando os beneficios, vese claramente en todos os datos empresariais, e entonces esos beneficios non están decaendo por unha maior ou mellor contratación, senón todo o contrario. O que se está facendo para nós significa que despideuse os pais, estáse contratando os fillos, despideuse os pais con un contrato fixo e estable, e contrátase os fillos con un emprego precario, moi precario e cada vez máis precario, e que non encaixa coa situación que estamos agora. Nós estamos en negociacións colectivas e a nova non, xa a bella reforma laboral o que nos está trasladando é que non podemos coller e facer unha negociación xusta porque está totalmente desequilibrada e condicionada con esa normativa para que a nós nos comprime, nos contrae. Si é certo que hai unha maior fluctuación económica, existe, e hai, pero tamén hai un maior desequilibrio. E os maiores desequilibrios están naqueles sectores máis desfavorecidos, que en realidade son os de maiores de 45 e 50 anos e os menores de 30 anos. Esa franja, pois uns porque non son capaces de incorporarse dignamente a un contrato laboral e outros porque non consiguen reincorporarse. E nos encontramos con esta circunstancia. E hai que coller e facer políticas e cambiar a normativa para que podamos facer un correcto establecimento e un correcto equilibrio da situación económica na que estamos agora mesmo. Hai fariña, desde logo, para falar moita materia, despois máxime da intervención de Moncho Vidal, pero por pechar esta primeira rolda de primeiras intervencións desde o punto de vista institucional que representa nesta cita de hoxe Anabel Gulías como concelleira de promoción da cidade de Pontevedra, de promoción económica. Claro, o papel das institucións como o Concello de Pontevedra é un papel certamente delicado, ¿no? Porque claro, hai que botar un pulo, ¿no?, de apoio precisamente ao comercio, iniciativas, etcétera, pero supoño que no seu foro interno tamén recoñece que tratase dun emprego moi temporal,
moi condicionado. No interno, no externo e en todos os ámbitos. É dicir, non podemos fuxir da realidade que os índices de desigualdade e os índices de precariedade están ali. E hai unha cuestión da que eu creo que no fondo estamos falando, que as condicións laborais son básicas para activar o consumo. É dicir, para todo o comercio é importante que os traballadores e as traballadoras teñan un salario digno que lle permita activar o consumo. É dicir, esa parte da activación do consumo con salarios dignos debe ser tratada. E eu non me resisto a comentar o que antes apuntaba Ramón, é dicir, hai grandes grupos empresariais que están recibindo beneficios, sin embargo, eses beneficios non se recollen nas melloras das condicións laborais, non? Recentemente as traballadoras de Bershka acaban de botar un pulso eu creo que un dos empresarios con máis beneficios do mundo e o acaban de gañar, e tamén recollo, dicía Paco, como se pode atallar iso con máis emprego, pero tamén coa reivindicación de dereitos laborais xustos, coa exixencia dun novo marco de regulación e, sobre todo, mira que non son amiga das cifras grandes macroeconómicas, porque parece que todo se arranxa e, ao final, no día a día vemos que todo sigue peor, pero sí que moi dá no clavo o dato da desigualdade. Polo tanto, algo non está funcionando e agora xa non lle podemos botar a culpa a esa crise que nos non provocamos, pero que nos fixeron pagar. Eugenio, si me Sí, permites, no, o debate está abierto, al hilo que venga, dice Ramón está abierto. Y Anabel, es que hoy publica la prensa que efectivamente las empresas en Galicia han crecido un 5% de facturación, 4,3 en gastos de personal y un 132 en beneficio empresarial. Es decir, no, por aclarar un poco lo que dice Ramón, que es totalmente cierto, ¿no? Bueno, es una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Pregunta Berta, o debate está abierto. ¿Qué quiere decir? Que hay un clima, digamos, perverso que vino sementado pola crise económica, indubidable, e logo pola reforma laboral que está aí e que precisamente condiciona, vostede decía, de un xeito, digamos, casi opresivo as posibilidades de renegociación de convenios ou situacións laborais, convenios marcos nos diferentes sectores. Pode ser? Non pode ser porque é. E ademais e con aqueles interlocutores por parte da Administración que son os encargados de velar porque se cumpla a normativa. Ahora mesmo teñen verdadeiras dificultades os inspectores de traballo para solo, únicamente condicionar e controlar un horario laboral. Os horarios laborales en determinados sectores, pode ser a hostelería, pode ser o do comercio, son difíciles de controlar e hai un desequilibrio claro entre o que se declara e o que se fai, e por os inspectores de traballo, tal como está agora a normativa, é dificilísimo controlalo, casi imposible. Entón nos encontramos con esas circunstancias. Depois estamos falando do 132% de beneficios. Sí. E agora mesmo os traballadores, é dicir, a media dos convenios que queremos negociar e o que queremos chegar cos empresarios é un incremento en convenio do 3%. Para nós un 3%, frente a un 132 de beneficio, que é certo, e nós nos alegramos. Como non nos vamos a alegrar como traballadores de que a empresa vaya ben, pero evidentemente ten que decantar o beneficio sobre o traballador máximo, porque o traballador vai consumir, é como unha especie de círculo onde o traballador consume e se reactiva a economía. Forma parte forma parte dese círculo. E chega un momento en que, bueno, pois hai determinados sectores que non queren ou non poden, pero máis ben non queren velo. E hai, evidentemente, hai outros empresarios e grandes empresarios que din que hai que coller e incrementar os salarios, que hai que incrementar a posición, que hai que mellorar a situación do traballador porque é necesario e porque socialmente a estabilidade social tamén vai nese ámbito. E o que temos que facer é modificar pois legislativamente pois a norma laboral para que sexa de obrigado cumprimento e para que sexa fácil recoñecer. Hoxe en día hai sistemas para coller e facer un control exhaustivo e un control riguroso e da situación laboral de todos os traballadores. Con lo cual, bueno, pues apliquemos as novas tecnoloxías, aplicémoslas correctamente e non só para coller e para pois derivar, para irnos por outro lado e, sobre todo, para deslocalizar. Un dos grandes peligros, un dos grandes nosos peligros, a deslocalización. Unha deslocalización que o único que busca é un beneficio a curto plazo e non miramos a medio ou longo plazo. Yo creo que como
empezamos comentando, sí estamos viendo que hay un poco de, bueno, la economía parece que se empieza a mover, Sí que es cierto que cuando empezó la crisis tampoco repercutió directamente a lo mejor en los trabajadores en el mismo momento, sí que se fue a lo mejor pues regulando y cambiando un poquito para facilitar a las empresas que se mantengan y que continúen, porque lo importante también es, sí que el trabajador es importante que tengan unas condiciones mínimas, que vale que a través de los convenios colectivos se intenta negociar, está claro, no hay duda, es bueno para todos, pero también hay que ser conscientes que cuando una empresa asume una situación que pasamos, también tiene que tener unas facilidades. Y yo pienso, por otro lado, o sea, independientemente de esto, que el trabajo tampoco puede ser como era antiguamente, pues tú estabas trabajando en una empresa y estabas 20 años y la empresa intentaba pues mantenerte porque a lo mejor no compensaba despedirte, lo que sea. Yo creo que cualquier empresario que tenga un trabajador que realmente sea productivo se lo valorará de muchas maneras. Entonces yo creo que tenemos que facilitar que esas dos opciones. Una, que si hay un empresario que tiene un trabajador que realmente pues, tiene 40, 50, 60 años y está cumpliendo y está siendo productivo para la empresa, yo creo que favorecerlo, valorarlo, tendría que, sí, ¿sabes? Pero por otro lado, si un trabajador que lleva 20 años en una empresa, que hay muchos casos, que realmente no es rentable porque él mismo no quiere, no porque no pueda, porque no quiere o por lo que sea, no es productivo, pues tampoco entiendo por qué hay que mantenerlo o que haya alguna legislación que diga que hay que mantenerlo. Yo entiendo que el trabajo tiene que ser líquido, quiero decir, para mí es mi manera de verlo. Non sei se me expreso del todo mente. Desde o noso punto de vista, hai unha visión que nós a veces, o traballador, cando os ven por a nosa oficina, yo recordamos, é que o despido en España é libre. É libre, calquer empresario pode despedir un traballador, excepto en circunstancias moi concretas e moi especiales, pero son moi pequenas. É dicir, ti si tes un traballador, hai un traballador que non corresponde, primeiro, hai un expediente sancionador que se pode levar a cabo, e despois hai un despido que se denomina improcedente, que é o despido indemnizado. E entonces se despide. Eso de que un traballador está vinculado, está xundido e non se pode despedir, non existe, hai que indemnizar. Pero antes da crise, ou cando comenzaba a crise, desde o goberno, o anterior goberno, pois se falaba de buscar alternativas para non caer na mesma pedra, para non tropezar na mesma pedra. Falábase da mochila austríaca, falábase de facer un fondo, non de garantía salarial, porque o fondo de garantía salarial pagámoslo todos. Os que collen e teñen grandes beneficios e que teñen pequeniños beneficios. E entonces chegábamos a ese punto e estábase valorando coller e facer alternativas para que en momentos de crise todas as empresas tuveran capacidade, e os empresarios e os traballadores tuveran capacidade de coller, resistir ese momento de crise ou coller e ter un apoio se é que a empresa cae. Eso nos olvidamos todo, porque era unha parte que desde as empresas, e nos vémoslo así, as empresas tiñen que coller e colaborar, e teñen que coller e contribuir, e evidentemente se unha empresa ten pois un determinados beneficios e un desarrollo, pois un bon desarrollo, pode coller e facer un fondo para momentos de crise. Eso colleu e se olvidou e se esgotou, e sería un bon balón de oxígeno para ter momentos de crise. Sabemos que a economía é circular e que estamos nun momento de alza e despois vamos ter un momento de caída e de baixada. Eso, desde o comezo de todos os tempos, pois é así. E entonces, o que nos encontramos é que non estamos facendo eso, sino que nos estamos sujetando agora mesmo ás circunstancias que agora mesmo non son e que continuamos cunha normativa que se impuxo por un momento de crise e que agora non é. Si tuvemos tanta prisa e foi tan rápido por o momento de crise da aplicación, sexamos rápidos tamén para coller e para descargar, pero non estamos sendo nada rápidos, estamos collendo e falando de que tenemos que afianzarnos, tenemos que coller e estabilizarnos, pero resulta que mentre nos afianzamos e nos estabilizamos cada vez as diferencias e as desigualdades son maiores e non nos damos conta deso, e todo o apoio que temos estamos collendo e aínda por encima collendo e botando encima da carga do traballador ou das costas do traballador as circunstancias da súa xubilación e que non hai capacidade económica. Si hai capacidade económica, que pasa que hai que plantexalo, e se temos que ir aos fondos do Estado para coller e para contribuir para ter unha xubilación xusta e honesta, pois temos que coller e facelo. Que maior dignidade que todo cidadán do noso Estado poida e poida permitirse e ademais teña os dereitos a ter unha xubilación digna. E agora mesmo en Galicia non o estamos tendo. En cualquier caso se puede complementar. La jubilación que pueda dar el Estado lo puedes complementar con un fondo privado o con algún tema así, que a mí me parece muy interesante. A min podeme
me parecer interesante, non, solamente por correxir unha cuestión ou por dar o meu punto de vista. Non se trata de condicións mínimas para un traballador, se trata de unhas condicións dignas, que é moi diferente, sí. é moi diferente. Non esquezamos que un traballador con circunstancias dignas pois é un activo do consumo e, polo tanto, un activo da economía hablo local. dignas. Pero non é o mesmo, Vale, perfecto, non é o mesmo, vale? E logo, de outra volta, quero dicir que estamos metendo no mesmo saco cousas que son profundamente diferentes. A veces falamos de pequena empresa, non nos damos conta que a pequena empresa, precisamente na Galiza, é un sector mayoritario con moi poucos empregados e grandes empresarios que, home, eu con todos os respetos, non creo que teñan problemas por indemnizar un traballador se o queren despedir. Quero dicir que hai un debate moito máis amplo do que estamos plantexando en nestas condicións, non? Entonces, me parece complicado. E logo, o de complementar xubilacións privadas con públicas, bueno, a min personalmente asústame, espántame, vale? Porque eu creo que todas as persoas debemos ter garantido o noso dereito a xubilarnos con as condicións dignas, máxime aquelas persoas que levan toda a súa vida, unha boa parte da súa vida, aportando este sistema, vale? Que, vamos, eu creo que é importante telo en conta. E logo, sobre, querería volver a centrar o tema que empezábamos, non? Falando de certas campañas impulsadas por certas multinacionais, as que o pequeno comercio se ten que adherir rapidamente, pero ollo, que poñen tamén a este sector económico, pequeno comercio, en serios aprietos, en serios aprietos. Entón, todas estas cuestións témolas que avaliar. E logo, efectivamente, hai un incremento da contratación? Sí, pero a coste de que? A coste de que? Vale? E cales son as condicións dos traballadores e das traballadoras? E canto se lle vai a pagar? E como son os contratos? E iso recuperación económica? Home, recuperación económica había quen falaba xa no 2008 ou no 2009 de brotes verdes. Eu creo que debemos ser honestos, cautos e non poñer diante que unha recuperación económica cando hai xente, traballadores e traballadoras que verdadeiramente o están pasando mal. Deses salarios de canto supoñen de si son ou non dignos ou son traballadores pobres, que falase precisamente moito de esa figura, non? Falaremos nos vindeiros bloques de contrastes. Imos pechar o primeiro, ten pedido turno de palabra Paco Álvarez Fortes, creo que tamén Zulema. Rematamos este primeiro bloque. Bueno, yo quería, al hilo de que estamos hablando, quería hacer también como un escenario que no es en contra de lo que estáis diciendo, yo creo que lo puede complementar. Voy con los datos porque creo que para eso estoy aquí. En España solo hay 90 empresas que facturen 1.000 millones de euros, de las cuales yo creo que solo 4 pertenecen a Galicia. Es decir, el futuro del trabajo yo creo que no pasa por las grandes empresas, porque no existen grandes empresas. O sea, no existen grandes empresas para absorber toda la masa, digamos, salarial que hay en precario o en desempleo, ¿no? Y si me voy a datos micro, sacados del Observatorio Económico de Pontevedra, el 62% de las empresas de Pontevedra no tienen ningún empleado. Entonces yo creo que el futuro pasa por ahí. Totalmente. El futuro pasa por el emprendimiento, quizá, o uno de los futuros, no sé, supongo que no. Una pregunta, luego la desarrollamos, sí. Pero traballadores autónomos, emprendedores, son tamén traballadores flexibles, que falase agora moito da flexibilización do traballo? Es que yo creo que ese es yo creo que es hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos es a un futuro, a un escenario donde va a haber mucho trabajo y muy poco empleo. No sé si esto se entiende lo que quiero decir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que el que sepa hacer algo lo va a hacer y lo va a poder ofertar al mercado, y el mercado se lo va a comprar, pero no vamos a trabajar en el modelo tayloriano de la empresa, ¿no? Donde la empresa tiene capacidad de absorber, porque no hay modelos en Galicia para esto, ¿no? Perfecto. Último minuto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice él, porque en el caso de Villarcía son pequeñas empresas, no hay grandes empresas, hay pequeña, mucho comercio, sector realmente. Y de acuerdo con lo que decías tú, que a veces las grandes multinacionales afectan al pequeño comercio con ese tipo de campañas como el Black Friday, etcétera, etcétera, a las que no podemos siempre llegar. Está claro. Zona Berta, ¿cuántos socios sois? Pues cerca de unos 150. 150, y sois eso, pequeño, mediano comercio, sí, comercio de proximidad. Solo, en Villarcía hay hostelería aparte, tienen otra asociación, nosotros solo es
es comercio. E agora os llegou outra gran E superficie ahora nos llegou comercial. unha grande. Falaremos diso tamén nos vindeiros bloques de contrastes de seguido. Ata agora mesmo. Reanudamos en contrastes dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, falando hoxe precisamente aquí en Canal Rías Baixas da campaña de Nadal, das espectaculares cifras de contratacións e de volume de gasto e consumo navideño, pero tamén cuestionándonos se estamos ante algo que indica seriamente unha reactivación económica, que pode que sí, que tamén, ou é un espellismo. E en ese senso, precisamente, estamos a escoitar diversas opinións dos nosos 5 invitados hoxe, cos que imos seguir falando nos vindeiros minutos, pero antes imos situar unha enquisa. Unha das dúas enquisas que fixemos hai unas horas aquí para testar a opinión da rúa a propósito dos asuntos que hoxe abordamos. A xente ten a sensación de que hai unha reactivación, de que hai sinais de unha recuperación económica? Hombre, se nota más gente en las calles, en los comercios, en todo. En la campaña de Navidad siempre hay más gente en todos los sitios. Creo que la gente gasta de donde no tiene y sí que pues ahorra en un momento determinado para gastarlo en Navidad, pero luego está lo que se llama la cuesta de enero, que básicamente no hace recuperar, sino que ahí vuelve a bajar. Yo creo que sí, por la afluencia de la gente se ve más animada de cara a la Navidad, yo creo que sí. Pues sobre todo por el comerciante, que es el que nos dice que hay más gente, más consumo. Yo creo que como siempre, más o menos. No noto, la verdad, mucha diferencia, francamente. No noto mucha diferencia. Sí que pienso que la gente sí que sale más, pero bueno, mejorar económicamente no lo creo. Sí, se nota muchísima más gente en la calle. Pues por ahora no he notado mucho cambio, ¿no? La verdad. Hombre, está mejorando un poquito la economía y bastantes más puestos de trabajo. Lo que pasa es que tienen tiempo limitado. Estaba en el clavo este último, precisamente, rapaz, a propósito de eso, do aumento, do incremento incuestionable das contratacións, pero contratacións temporais. E con respecto, Cogallo, do que falábamos das cifras de previsión do gasto, hai, insisto, as últimas que difundía onte a Federación Provincial de Comercio, falaba que, por exemplo, en Pontevedra Capital, imos gastar máis de 36 millóns de euros na comarca do Salnés, preto de 41 millóns de euros, 14 só na cidade de Vilagarcía, e fálase dun gasto medio por familia que oscilara entre 400 e 633, que chamoume mucho a atención, 633 euros por familia. Isto é bo, é malo ou é preocupante? Porque algún falaba aí precisamente, Zulema e Anabel, pregunta para vos, de endebedamento das familias, ¿no? De que, claro, o consumismo que estas datas empuxa, tira precisamente da tarxeta de crédito, finalmente, non? Que é o problema, por exemplo. Por exemplo, claro que aí son temas que xa trascenden do persoal, a situación global, non? Si que é certo que está claro que en Nadal todo o mundo fai ese esforzo, non? Pero falando cos comerciantes, que é un sector co que a menudo pois falo e lle pregunto, me estaban francamente preocupados pola situación desta campaña de Nadal, primeiro, porque o inverno aínda non se producira malia o frío que temos hoxe, non? Pero entón, efectivamente, no téxtil dicían que tiñan moito produto por sair que non saíra aínda, vale. Despois, o Black Friday os machaca porque moita xente adianta as súas mercas de Nadal e as mercas de inverno a eses 3 días, vale? E despois que claro, que as familias siguen sin gastar, porque sobre todo os galegos e as galegas temos unha capacidade de aforro brutal, non? De feito, o economista que me corrixa, pero somos dos sitios nos que temos maior aforro, verdade? Entonces, as favas están contadas e o que antes eran campañas, supoño que para os comerciantes moitísimo máis exitosas, agora, aínda que se gaste, aínda que se empece a gastar, non chegamos a niveis dos que estábamos antes desta crise, non? Pero, entonces, eso eu creo que é preocupante. Que se gasta máis, sí, pero non estamos moi lonxe dese escenario óptimo que todos e todas quereríamos dibuixar, eu, por menos a visión que eu teño. O que dis, a climatoloxía é fundamental. Para as ventas é totalmente fundamental. O inverno ainda
podemos dicir que chegou agora con este frío. E claro, os comerciantes están pagando por elo, é dicir, o produto non saliu. Estamos con distintas campañas, Black Friday, mid-season, o sea, varias cosas que al final tienes que vender tu producto a un precio mucho más bajo y al final el beneficio es muchísimo menor. Yo espero que ahora en la campaña de Navidad haya un repunte fuerte. Me gustaría que se gastase mucho más de estos datos que aparecen aquí y bueno, y esperemos que así sea, porque la verdad la situación del comercio pues sí está mejorando, podemos decir que está mejorando, pero también lo están pasando complicado. Por certo, antes da publicidade falábamos da recente chegada precisamente a Vilagarcía de unha grande superficie comercial, outra máis. Outra máis, sí, outra Claro, máis. preguntaba aquí logo, durante a pausa publicitaria, preguntaba aquí algún dos interlocutores, pero como é posible, que pasa en Vilagarcía que non pasa en Pontevedra, por que esa diferencia? Bueno, lembremos que aquí, neste mismo programa, o alcalde de Pontevedra, no primeiro programa desta tempada de Contrastes, dixo, sin ningún ambaje, que él non collía o teléfono a IKEA, que non se poñía o teléfono para IKEA porque non creía... No, xa sei, pero bueno, estou a lembrarlo, de paso a hacer un poquinho de autobombo do programa, non? Lógico. Bueno, agora en serio, como de algún xeito reflexa un sentido, un senso de política, non? En Vilagarcía, en cambio, supoño que o criterio de política municipal é outro ben diferente. Como recibiu o pequeno e mediano comercio de Vilagarcía esa chegada? Dende a Asociación de Comerciantes Zona Berta estábamos contrarios á apertura deste centro comercial. Consideramos que Vilagarcía ten un bo comercio, unha cantidad de comercio suficiente, e creemos que o motor da nosa economía, o dicen antes, Vilagarcía non ten grandes empresas, ten moito servicio, comercio, hostelería, dá vida á cidade. O comercio é o que dá vida. Se veñen as grandes áreas, o que vai a pasar é que morre o comercio. E non só o comercio. Isto ao final crea un efecto dominó. Levaríase o comercio, a hostelería, todo o pequeno. Entonces, por eso, ao final, falábamos antes de se crea emprego, pero emprego precario. Penso que do orden de 150, non? Postos novos de traballo. Eso que, sí. O debate, se me permite, e cantos destrúe? Non sei. Exactamente, eso é o que iba a dicir eu agora mesmo. Se crean, pero cantos se destrúen? De momento? De momento, pois... Ainda é pronto. Ainda é pronto para decir cifras, pero sí que... A min gustaríame que eso fose o boom do principio e quedase así, pero non o sei, o sabremos despois da campaña de Nadal a ver como vai. Desde a perspectiva dos empresarios, desde a perspectiva dos economistas, a libre competencia forma parte, digamos, do miolo do asunto, non? Entón, como se observa? A pesares de que ti, personalmente, como individuo, teñas unha opinión diferente ou a que te corresponda como consumidor. Bueno, realmente yo pienso que sí, que cuando llega pues una gran área, a lo mejor una zona como Vilagarcía, que bueno, que tiene un comercio bastante importante, por lo menos en cantidad, pues causa un cierto problema, ¿no?, de primeras. Sí que pienso que, por otro lado, el comerciante sí que debe actualizarse. ¿Por qué? No solo por estas grandes áreas, sino cada día estamos en un mundo más global. Y eso lo tenemos que ver. Yo yo vivo en Caldas, compro Vilagarcía, Pontevedra, me muevo, y muchos de mis amigos están comprando por internet. Quiero decir, no hace falta que IKEA se me venga para Pontevedra para yo comprar un mueble de IKEA y tenerlo en casa. Vale. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, en el caso de Pontevedra, ninguna mueblería media en Pontevedra puede intentar competir con IKEA porque realmente está perdido. Lo que tiene que hacer es hacer algo diferente. Lo mismo yo pienso que en el resto del comercio. Porque al final estamos alargando, para mí, es una agonía. El comercio, tenemos que ver lo que va a ser más global, se va a comprar de 1000 maneras. Vale, y la competencia no la vamos a tener en el comercio al lado, como hasta ahora. La vamos a tener en Madrid, en Barcelona. Vale. ¿Qué tenemos que diferenciarnos? Es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que realmente desde el Concello de Pontevedra están haciendo muchas cosas para modernizar el comercio y para ayudarle. Desde Vilagarcía seguramente también. Nosotros desde la asociación intentamos hacer pues muchos temas relacionados con el comercio, porque sí que considero que es
para mí un comercio de calidad, tanto el de Pontevedra como el de Vilagarcía, y hay que apoyarlo e intentar que tenga... Pero ten que haber, digamos, certa dose de individual de cada un dos pequenos e medianos comerciantes para reaccionar ante iso, non? Claro, Estás a reclamar, digamos, iso, non? Exacto, yo creo que al final no es decir no. Pues a lo mejor sí, medido, a lo mejor sí, medido, porque al final tenemos que ir, bueno, adaptándonos a nuestra nueva época. Lo que no vamos es alargar e intentar proteger algo que en sí mismo no va a tener futuro porque tú lo hagas en Pontevedra o tú lo hagas en Vilagarcía. Vale, yo es lo que pienso. O Goberno Municipal de Pontevedra, logo dou turno de palabra a Paco e a Moncho Vidal, pero o Goberno Municipal de Pontevedra é proteccionista do pequeno e mediano comercio, do comercio de proximidade? O Goberno local de Pontevedra cree no comercio local como ferramenta de desenvolvemento económico da cidade. Entonces, esa crenza e esa idea de que o desenvolvemento económico dunha cidade pasa polo pequeno comerciante o que fai ter posturas pois tan controvertidas como o alcalde Lores pois en contra das grandes áreas comerciais que, por cierto, devóranse unhas ás outras, non? Porque en Compostela as cancelas comense área central, é dicir, que é unha competencia feroz, e se área central, centro comercial, non pode facer fronte ás cancelas, pois moito menos un pequeno comerciante. O que ti dis das novas tecnoloxías e o tema da modernización. Sí, claro, en Pontevedra hai comercios, e constame que están vendendo con esos soportes e que lle está indo moi ben. Moblerías, zapaterías, xente que diseña e que está poñendo o seu produto en Madrid, en Barcelona e fora. E eu teño relación con todas esas empresas. Claro, pero esas empresas que xa están traballando nese eido, que se están modernizando e que temos un comercio local, ollo, moderno e flexible, na maioría dos casos, hai excepcións, pero na maioría dos casos, costalle moito competir con unha macrosuperficie que se pon ao día o carón, verdad? Que abarata os costes de persoal, que ten un horario moito máis amplo e que pode poñer un produto moito máis barato. E o consumidor que está en situacións precarias, que ten un salario mínimo, pois non lle podemos exixir que compre un produto máis caro por moi de deseño que sexa. Entonces, eso eu non lle chamaría libre competencia, porque libre non parece de todo, polo menos a min non mo parece. Entonces, eu creo que é necesario, dende un goberno local, ter unha posición clara. Nós tampouco podemos evitar, verdad, que un centro comercial se instale, porque estamos suxeitos á legalidade, pero, dende logo, a nós non nos doen prendas en dicir que non favorecemos as instalacións de centros comerciais no noso concello, porque creemos no comercio local e porque o comercio local, ao final, son os que van a comprar. A señora que ten unha tenda de roupa vai a comprar a señora que ten unha carnicería e así probablemente cheguemos con dinamismo. Pero eu me nego a dicir, e aparte porque estou todos os días con eles e de verdad que sei os esforzos e podo che citar exemplos de pequenos empresarios que están traballando. E logo unha cuestión interesante que apuntaba Paco e que eu mencionaba ao principio, a estructura económica galega que é peculiar e é de pequenas e medianas empresas. E o mellor non pasa porque teñan que ter 5 ou 4 empregados, sino un empregado e pois que favorezamos outras formas que tamén se traballan do Concello, como emprendedurismo e demais, e traballar esa vía, non? De dar as facilidades para que a xente monte a súa microempresa, porque o mellor Galiza é un sitio onde esa realidade económica se pode dar. Pero, ollo, eso nunca debe de ser unha excusa para deixar de defender os dereitos dos traballadores e das traballadoras. E xa calo, pero simplemente recordar que dicía antes Jesús, e me quedei con iso, que as primeiras persoas que pagaron a crise non foron os traballadores, e eu solamente un dato, si que foron os traballadores, e foron os traballadores do sector público, que foron os primeiros, e corrixídeme se me equivoco, que sufriron unha caída do seu poder adquisitivo e, por tanto, tamén iso tuvo a súa repercusión no consumo. Paco Álvarez y Moncho Vidal. Es que el tema de la convivencia, yo creo que el modelo de Pontevedra es bueno, pero me gustaría saber cómo funcionaría el modelo de Pontevedra con alguna, yo no le llamaría gran superficie, con alguna gran superficie que apoye a este mercado. Yo creo que generaría más tráfico en la ciudad de Pontevedra, pero esto es una opinión personal. Una opinión personal. Non coñezo ningún caso, e se alguén o coñece, o invito a poñer... Anabel, que tiene razón, que yo creo que el modelo
Yo creo que el modelo gran superficie salvaje, tipo Coruña, Claro. ¿no? Donde por primera vez en la historia un centro comercial cierra, que esto es histórico en España, el Dolce Vita. Esto hace 4 años tener un centro comercial, siempre sabría, en el momento en que cierra, ¿no? Porque Mariñaga City es más potente que Dolce Vita, era a ver quién era más grande uno que el otro, ¿no? Non sei se en Vigo Elíptica non pechou. No, Está ahí, bueno, pero casi. se tuvo que reconvertir, pero por ejemplo en Vigo, el centro comercial Camelias, las tiendas de Inditex cierto. han desaparecido, Cierto, las han cerrado. Cierto. Entonces, claro, ese modelo no es el modelo que lógicamente funcione, ¿no? Pero entre eso y esto, el modelo de Pontevedra, que me parece adecuado, a mí me gustaría saber si existe un modelo alternativo. A mí tamén me gustaría saberlo, e hai algo que sempre dicimos, cando atopemos e funcione en outro sitio, nos Seguramente no encantados, copiar. pero mentras, Es decir, Ana, claro, te lo digo porque seguramente todos los que estamos aquí, incluido Moncho, alguna vez hemos ido a Ikea. eu non, ¿No? eu non, ¿O no? xuro por Dios. Alguna vez hemos A un ido a centro Ikea. comercial Es sí, decir, pero ni Ikea siquiera, non. imagínate que Ikea estuviera aquí al lado. Pues mira, sería puestos de trabajo para aquí. Claro. A min sempre é necesario nestes debates pois ter a opinión do pequeno comercio, Ya, non? ya, no, E que eu sí, que me manexo con eles e, bueno, Zulema pode aquí. dar fe, Pero- non coñezo o modelo que funcione. Se houvese un modelo que funcionase ou que trouxese beneficios para a cidade e demás, oye, nos encantados e o primeiro en probalo. Pero primeiro que proben outros, Pero realmente, Hai alguna fórmula de convivencia como plantea Paco ou non? eu creo que non, Paco, non estou de acordo contigo. Digo che que as áreas comerciales, porque realmente estas áreas instálanse nas afueras da cidade, o que fai é que a xente, frena a xente, queda ali. Y a lo Logo mejor non vais á es interesante cidade. que estén las afueras, porque a lo mejor, ¿no? É, O sí. é interesante que este no, si ten que estar no centro da cidade. Si ten que estar, Claro. a alternativa, eu creo que sería que de estar que estivesen unhas grandes galerías ou que fose, pero dentro da cidade, porque eso sí trae público á cidade. Calles peatonales, para que estamos peatonalizando as rúas? Para que? Para que logo botemos a xente Es que quería, fora. Eugenio, que quiero poner un matiz Venga, remata, perverso. remata, perverso lo que dice Zulema remacha, y mellor dito. el tema es, si eso es cierto, que posiblemente sea cierto, Zulema, ¿por qué? Y puedo dar nombres, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué, por ejemplo, Decathlon viene al centro de Vigo? Es decir, deja y pone una mini tienda, incluso Toys R Us, que no está muy bien eso no, económicamente, pero- quería alquilar en Pontevedra un bajo que le pedían una cantidad que ellos consideraban excesivo y quería montar en el centro de Vigo un mini Toys R Us. ¿O por qué Carrefour se viene al Carrefour City y se viene al centro de la ciudad? Pero estamos falando de cuestións diferentes. Unha cousa é o centro comercial e o concepto que temos todos de centro comercial, e outra cousa é que as grandes marcas comerciais que atraen ese número de público do que falamos instalen no centro. Quero dicir, Pontevedra, Benito Corval, onde está o grupo Inditex? Ali. Claro, vale. ¿Cuál es la E, diferencia pero, entre traer un Ikea pois, al centro, traerlo a las afueras? Primeiro, Quiero decir, que decir no, de primeras. urbanísticamente a superficie que necesita un Ikea, non nos enganemos, non é un baixón Benito Corval, Bueno, creo ¿no? que tienen comercios ahora mismo pequeños. Pero unha De cousa é todos un modos, comercio, pero non hai ¿cómo unha influye unha diferente cuestión. haciéndolo en el centro? Moito, Nos pero hai están unha dando cuestión, conta de claro, que o que que hai unha funciona é o efectivamente, pequeno comercio. unha cuestión é que É se o que se instale están un dando Ikea en conta. Benito Corval unha tenda. Ben, sin problema. E non hai problema, porque Pontevedra ten todas as grandes marcas comerciais Pasa o no mesmo en seu Vilança. centro. Claro, ese non é o problema. O problema é falar de centros comerciais, que, ollo, é o que lle interesa a estas empresas. Por qué? Porque concentran moitas marcas nun espacio definido. Yo creo que lo que Ou están son- haciendo ahora es adaptándose a la ciudad. Escoitemos, No, a lo mejor la ciudad escoitemos que ten que Depende. decir o sindicalista ao respecto, porque evidentemente hai unha variable que é a variable do emprego, non? Hai unha adaptación comprometida tanto das dos grandes centros comerciais como do pequeno comercio. E ahora mismo a gran competencia é a competencia electrónica, o comercio electrónico. E estamos aí. Amazon Amazon é unha plataforma máis que colle que está collendo e subyugando a moitas empresas para coller e distribuir e ao final convírtese nun gran competidor de todos aqueles que participan dentro do propio. Ajá. Chegan a subyugarse e chegan a coller e ter que competir co propio Amazon e Amazon os estrangula hasta sacarlles todo. E nos encontramos con esta circunstancia. Que pasa? Hoxe mismo en Madrid, como símbolo de toda España, houve unha gran manifestación por parte dos taxistas. Sí. Porque hai unha plataforma que colle e que está desregulada. E o que hai que facer é
non ser tan lentiños a hora de regular, refírome a nivel estatal, e hai que regular para que collan e poidan establecerse. Fai un momento falábamos aquí de que necesitamos emprendedores, que ahora mismo os emprendedores teñen que coller e teñen que competir. Hai moitísimos emprendedores ahora mismo coa logística, pero todos traballan para as mesmas marcas, e ao final son emprendedores ou resulta que son subcontratados de unha gran empresa como pode ser Amazon ou como outras cadenas de venta por internet. No ámbito da AG Pontevedra hai varios compañeiros teus que traballan precisamente nese sector logístico, verdade? Sí, que realmente al final el mercado lo mueven 4 grandes... Sí, pero ao final que son? Parte de... Vamos a nomear Amazon, me dá lo mismo. Son parte de Amazon ou non son parte de Amazon? É unha subcontratación en fraude ou non é subcontratación en fraude? No, realmente ou é unha utilización? Realmente hai de todo, pero sí que es cierto que las grandes, estas Amazon y eBay y todo esto, sí que mueven una cantidad de mercado importante. Entonces, realmente, una parte de su trabajo también es ese. Que es malo, es bueno. Habría que valorarlo y hay que traer aquí a alguien del sector y ver un poquito cómo lo enfoca. A realidad la realidad y el futuro es ese. Sí que no es tanto esas grandes áreas que a veces estamos encerrados en la lucha contra ellas, y no lo veo tanto por ahí, para el pequeño comercio, sino a lo mejor todo lo que es Internet. Todo lo que es Internet. O que debemos facer é regulalo para que de forma correcta collise e actúe e non escapen de determinados flujos económicos e flujos de contratación a unha parte desregulada, que é o seu gran problema. A ver, eres emprendedor, non tienes horario, tens que coller e levar paquetes desde a mañán hasta a noite para coller e para sacar un pequeno sueldo. Cuando empiezas es complicado, está Pero eso claro. non é emprender, eso é precarizar a relación de traballo. Bien, pero... Eso non é emprender e, dende logo, non nos referimos... Pero cando falamos eso de que el autónomo, hai moito autónomo que é para sobrevivir, está nesa situación porque non ten outra. Igual que hai moitos despedidos, Eso xa existía coa figura do autónomo dependente. Moitos despedidos que utilizaron a súa indemnización, a indemnización que tiñan, porque foron aqueles feiras de franquicias e puxeron unha franquicia que lle decían que iba a ser la bomba, el no va más, e lo abrieron con toda a ilusión do mundo, poñendo todo o seu esforzo, e resulta que crack, patacrack. E quen se llevou os beneficios foi aqueles que colleron e que lle deron a idea lle venderon a idea para. Igual que hai outras que, as mínimas, que funcionaron moi ben. Pero nos encontramos con esta historia. Para min, desde logo, eu sinto moito, son keynesiano, son keynesiano. Non hai que leválo aos extremos, pero sí que hai que regular. E non podemos deixalo todo en aras do mercado. Porque se o deixamos en aras do mercado, sabemos o que temos. Hay que regular, en cierto modo, hay que regular muchas veces para proteger al más débil. Sí que en ese sentido sí que es cierto que a veces es el empresario. Quiero decir, el empresario pequeño, autónomo que está en nuestra zona, que lo que decíamos antes, Galicia es un país... O sea, es una autonomía de autónomos, ¿vale? De empresarios autónomos con 1 o 2 trabajadores, ¿vale? Y eso a lo mejor sí que hay que ayudar un poco. ¿Qué se está ayudando? Yo creo que desde muchos ámbitos, desde los concellos, desde diferentes, se está intentando ayudar. Vale, yo creo que sí, pero fuera de eso, lo que decías del tema de los taxistas, vale, sí que es cierto que es un conflicto bastante grave, vale. Pero también hay que ir al otro lado, quiero decir, como clientes, porque los clientes están cogiendo un servicio u otro. A lo mejor tenemos que cambiar el chip, lo que no podemos estar... Yo creo que es lo mismo... Négome a responsabilizar os que sufren o acoso e o problema... Yo como empresario, cuando intento ofrecer un producto, vale, el que sea, me tengo que poner en lugar del cliente. Lo que no puedo es, quiero vender este producto como sea, ¿vale? ¿Qué quiere el cliente? ¿Vale? ¿Y por qué el cliente va a mi competencia y no va junto de mí? ¿Qué diferencias tengo? Entonces, ponerlo en valor. Ese creo que es el problema que tenemos en general. Pero unha pequena metáfora. No digo todos. Si ti, efectivamente, o cliente quere o mellor prezo, pero outra cosa, imagínate, o mellor calidad do ti colocas o teu produto. Pero que pasa se ti tes as mans atadas e non podes competir igual? Por exemplo, porque tens que pagar unha licencia, non? Por exemplo, claro. É que ese é o problema. Por poner nombres e apelidos. Que costa unha licencia de Uber frente a unha licencia municipal? Efectivamente. Sí, eso yo pienso que sí que hay que regularlo. Está claro que si existe, hay que regularlo. Normalmente la regulación va después de cuando existe un problema o un tal. Eso está claro. Pero por otro lado, sí pienso que hay cosas en ese sentido que yo creo que, bueno, habrá personas que sepan más del tema, ¿no? Pero sí pienso, hablando con también gente que se mueve en estos métodos de transporte, que lo están utilizando por rapidez, por
por tacto, por educación, por formas, por non sei que, en general, eso, porque me atopo xente tampouco- maleducada, yo non lo no viví, pequeno, no grande, no mediano e tal. Quero yo no decir, lo viví, a pero miña experiencia. cuando pregunto, mira, ¿y qué diferencias tienes? Pues lo que te dicen son este tipo de cosas. A mí Vale, entonces normalmente digo, me comentan ¿por qué algo no hay desde otros ámbitos que están perjudicados? Vamos a darle la vuelta, vamos a ver qué podemos hacer de luchar bien legalmente, pero aparte también ofreciendo un producto diferente. A ver, yo creo que muchas veces también no es decir, buf, el problema es este y no sé qué hacer con el problema. No, vamos a sobreponernos a ello. Yo creo que es el tema. Hai grandes estruturas que se están generando e se generan a nivel internacional, non só aquí, sino que Sí, se a nivel expanden, internacional. e a voracidade é tal, porque o que buscan é o beneficio, o maior beneficio, o menor custo posible. Non é de establecerse para coller e para estar aquí, sino que están en un lugar, no estado electrónico, están por aí, e entonces están intervindo, e te intervienen. No remoto. Podo falar dos fondos de inversión. Los fondos de inversión se te meten en una empresa y pueden eliminar de un plumazo por una firma de non se sabe dónde, pois todas as inversións que tiñan, e se te van. Vienen, te exprimen e se te van. Iso é o que hai que regular, la voracidade, non aqueles de comercio xusto. Permítanme, señores, o debate está interesantísimo, están todos vostedes están facendo unha contribución moi importante para esclarecer e para dar puntos de vista e cada quen logo que faga a súa propia reflexión. E seguiremos facéndolo no último bloque de contrastes que emprenderemos a volta desta pausa publicitaria. Terceiro e último bloque deste Contrastes de hoxe falando da campaña de Nadal, das espectaculares cifras de contratación para esta campaña de traballadores na Comunidade Autónoma de Galicia, particularmente nas provincias de Pontevedra e Coruña, onde está o ámbito de audiencia precisamente deste canal Rías Baixas, preto de 24.400 no que atinxe a provincia de Pontevedra, máis de 18.000 empregos ata xaneiro no que compete a provincia da Coruña, sin dúbida, importantes como importantes tamén as cifras que están a manexarse en canto ao gasto económico de consumo de compras de Nadal para estas vindeiras semanas. Sin dúbida, todo elo moi importante, pero estamos a falar dun emprego de calidade ou dun emprego cuestionable. Fálase moito actualmente da figura dos traballadores pobres. Queríamos que desde a rúa a xente opinara precisamente sobre este particular, sobre este tipo de emprego e a sensación que reciben. Yo creo que hay más puestos de trabajo ahora que hace un año, así más o menos. No, yo tengo trabajo y la verdad que no sé de nadie que consiguiera justo en esta época. Yo siempre consigo un trabajo en época de Navidades y fines de semana, sí. No conozco a nadie que haya encontrado. Hombre, creo que se van a crear puestos de trabajo, pero no conozco a nadie todavía que lo haya conseguido. Yo, por ejemplo, trabajo por contratos y en Navidades es cuando contratan, porque son para las fechas Navidades, verano. Eso ya no estoy yo muy puesta en eso, pero espero que sí, por lo que dicen los telediarios y eso, que sí, que hay mucha gente que se emplea en estas fechas. No, yo ya trabajo y conozco a varias personas que van a tener ahora para campaña de Navidad trabajo. Yo creo que sí que está activando la economía. Puesto de trabajo no lo sé porque tampoco tengo contacto con la gente que trabaja, pero sé de más gente en las calles, más animación. Me imagino que eso implicará sí o sí más puestos de trabajo. Engado, ademais, dous informes. Un do Consello Económico e Social de Galicia, que felicitábase dos sinais de recuperación, pero lamentaba que máis do 90% das contratacións firmadas en Galicia, por exemplo, durante o ano 2016, foran temporais, concretamente máis de 800.000 contratos, que é unha chea deles. E outro informe de vostedes, señor Vidal, do Sindicato UGT Galicia, que evaluaba hai unos meses que o aumento das contratacións temporais leva da man a precariedade laboral e unha severa pérdida do poder adquisitivo. E vostedes tamén falaban desa figura que decía antes os traballadores pobres, que gañan menos de 950 euros, ou menos, aínda. Traballadores pobres?
detrás destas 50.000 contratacións en Galicia? A maioría deles, por desgracia, a maioría deles, ademais xa polo sector no que están vinculados. Estamos a falar comercio, hostelería, turismo. Comercio, hostelería, turismo, e están moi desreguladas, e ademais o que decía antes, é moi difícil regulalas, tal como está agora mesmo o ámbito contractual, pois é moi difícil regulalas. E entonces o que nos encontramos todos os anos de forma secuencial é que chegadas estas datas, igual cando chegamos á temporada estival, pois temos a contratación na hostelería, ora temos a contratación no comercio, con largas xornadas, non sempre pois acordes co contratado e con, bueno, pois con uns sueldos pois baixos, tremendamente baixos. E entonces iso é a realidade do comercio. Si é certo que estamos nun momento complexo, hai unha revolución no comercio, áreas comerciales, internet, que nos mete en dinámicas que hasta agora non tiñamos, eran descoñecidas, pero, é dicir, eu o que lle teño que coller e pedir ás administracións, sobre todo aquelas que teñen responsabilidades, e será do Estado, a autonómica, e que collen e que se poñan máis a obra e que regulen ese futuro que agora mesmo xa aquí se está implantando definitivamente, pero previamente xa se implantou en outros territorios. É dicir que en Estados Unidos o novo comercio pois fixo que o 10% das empresas dedicadas ao comercio colleran e tuveran que pechar. Iso é unha realidade agora mesmo de Estados Unidos. Desde hai 3 anos, o 10% de todos os comercios. E entonces é unha dinámica que se pode impoñer aquí e que non ten por que establecerse aquí, sino que se pode regular de forma correcta para coller e para establecer unha norma que deban de cumplir e deban de adaptarse ao noso Estado. El debate aberto. ¿Problema epidémico o estructural? Exacto, con el tema epidémico estructural, yo creo que hay un factor que no se metió en el debate hasta ahora y yo creo que es importante, que es el tema del descenso demográfico. Entonces, puede parecer muy tangencial, pero creo que es nuclear, es decir, llega al corazón del problema. Particularmente en Galicia. Claro, más en Galicia, es decir, en sociedades donde el descenso, como en nuestro caso, es tan agudizado, es más difícil, si no imposible, pero es más difícil salir del desempleo, es decir, cuanto más descenso demográfico, mayor descenso demográfico, más desempleo, ¿no? Y esto va a peor. Con ese exilio forzado e esa emigración de forza de traballo productiva que ten que salir de Galiza porque non atopa oportunidades laborais e tamén é moi importante ese factor. E vemos unha fuga tremenda de rapaces entre 25 e 34. Da mellor xeración preparada da historia de Galiza que tivo que salir e houbo quen lle chamou mobilidade, O sea, que quero decir que a situación, eu comparto contigo o tema demográfico yo voy a dar un y de dato movilidade. Que la verdad es que a mí me lo dijeron y no está contrastado y a lo mejor es una barbaridad lo que digo, pero a mí un economista me llegó a decir que la solución de España que propugnaba el FMI para el empleo era cuando había 4 millones de parados, que 2 millones de personas se fueran del país. Esa era la solución que proponía el FMI. Porque no había solución interna. De posguerra. Igual, exactamente igual, ¿no? Hombre, piensa que la crisis nació en septiembre del año 2007. 7. O sea, han pasado 10 años, ¿no? 10 anos, unha década. Es mucho tiempo, es una década perdida, ¿eh? Eu entendo perfectamente o Fondo Monetario Internacional. No Fondo Monetario Internacional non hai fronteiras, o único que hai é economía. A mí que me devuelvan el dinero. El resto me da lo mismo. A mí que me devuelvan el dinero, que vengan a traballar a donde sea. Como si é o Polo Norte, me da lo mismo, que morran ali congelados, pero a mí que me devuelvan cada mes la deuda que tengo, me la devuelvan. Entón estamos neso. Que me preocupa sobre todo? Pois evidentemente o éxodo das mentes máis brillantes que os propios galegos collemos e participamos económicamente para formalos e que todo ese componente de sapiencia colla e se vai a outros territorios. Non só está sucedendo aquí, tamén sucede en Suiza. A min chegoume, digo que me chegou en Suiza hai un pueblo que colle e fai unha oferta para que se establezan ali, que te daban unha renta anual de 50.000 euros, ou 50.000 francos. 60.000, vin eu. 60.000 francos. Pero claro, había un condicionante, non? Que
que ti tiñas que establecerte ali e facer unha inversión de 110.000, creo que eran. Tiñas que establecerse ali. E por cada fillo, a maiores te daban 10.000, creo que eran 10.000 francos máis. Evidentemente, estamos falando de calidades, nos aquí non. Nos aquí ves gratis, te compras da casa, te damos el Rolls en la puerta e estamos aquí. A ver, vamos a ter un pouquiño de cabeciña. E despois, evidentemente, toda a formación que tiñamos e toda a parte que estábamos invertindo en novas tecnoloxías, en formación, collemos e todo lo educativo nos lo cargamos, pero iso sí, temos uns grandes orzamentos para coller e para apoiar o sector económico, aqueles que colleron e nos fixeron entrar na crisis que entramos, collemos e os apoiamos. E non só os apoiamos, senón que os regalamos. Que os regalamos e despois collemos, despois de regalarlo, eu collo e que teño unha hipoteca, religiosamente teño que coller e darlle, a parte dos meus impostos, doulle cada mes a parte que me corresponde. E se olvidan de que yo le di 4.000, ou que lle damos 8.000 millóns. Ahora que falas, Moncho Vidal, do papel das institucións, estou pagando 3 veces. Públicas, é certo que sí. Falemos dun dato máis próximo, que o papel das institucións públicas, por exemplo, daqui representada, dos concellos, no apoio precisamente ás campañas de consumo nestas datas de Nadal. Un caso particular, o do alumeado navideño. É necesario, como a decoración, etc., pero que pensan vostedes do gasto de 600.000 euros, 100 millóns de pesetas das antigas pesetas no alumeado navideño da cidade de Vigo? Pregunto. Vamos a ver, eu creo que para as vendas, vale? E sobre todo nesta campaña de Nadal, é fundamental o gasto en alumeado, en decoración. Eso incita a comprar. Que haxa que gastar tanto, non, aí non me vou a meter, pero creo que aquí necesitamos que haxe ese tipo de inversión, porque ao final compramos en función dos estímulos, do que a vista ve. Entón, se ti tes as rúas atractivas, se sea dunha maneira ou de outra, iso vai a incentivar as compras. Eu creo que as administracións son un papel moi importante, non? O que teñen que fomentar é o comercio de proximidade. Decirlle aos veciños da rúa que compren no comercio de proximidade, que compren nos mercados, que se non se fai, vai a desaparecer. Como dicen, en Vilagarcía, no caso de Vilagarcía, o sector, o comercio, a hostelería, os mercados son o sector económico da nosa vila. Se non temos iso, non temos nada, morre a nosa cidade. Leí en algún sitio que pode ser que gaste Vilagarcía 55.000 euros aproximadamente en alumeado navideño. Non o sei, pero... O concello, Se gasta eso, eu pediríalles que gasten máis, que gasten moito máis, porque de verdade que eso incita a compra. Antes de que fale Anabel Gulías, pero probablemente tamén o comercio ten que apoiar, non? Home, nos apoiamos dende a Asociación de Comerciantes Zona Aberta, somos unha asociación moi dinámica, facemos todo tipo de actividades ao longo de ano, non? Pero, bueno, nestas datas tamén aportamos moito con todo tipo de actividades de dinamización, promoción, fidelización, o sea, para que a xente da vila e dos alrededores compren no pequeno comercio, comercio de calidade, de proximidade, e o que te dá o pequeno comercio non o dan as grandes áreas. O aconsellante, dinche, eso non o tes, a profesionalidade particular cos teus clientes non a ten as grandes áreas. O sea que creo que o comercio é moi importante. Gustaría ter un orzamento de 600.000 euros para... Gustaría meter un orzamento de 600.000 euros, pero non para alumeado navideño, ou sí? A ver, eu quedome co que dicía Zulema e dá no cravo. O que pasa que eu faría un concepto máis amplo. O comercio necesita un bo escaparate, non só, verdade, o propio da tenda, sino un escaparate urbano. Dende Pontevedra fixeronse moitos esforzos para convertir a cidade nun gran escaparate. De feito, hai moita xente que ven a Pontevedra a comprar porque se sinte cómodo ou cómoda na cidade. E iso é unha inversión que non se fai no Nadal, foi unha inversión de casi 20 anos
coa cabeza ben posta no que tiñamos que poñer, que eran os bimbios necesarios para que o comercio se atopase cómodo. E logo, nós desde Pontevedra levamos anos traballando sobre unha marca de comercio local, que é Capital Shopping, precisamente para que nos permita promocionar todo o comercio local. Por eso creamos unha marca local propia. Aparte de todo isto, facemos actividades nese escenario que nos creamos, que é a rúa, cos comerciantes. Intentamos traballalo, non? Porque das no clavo, ao final é a visibilización, o pequeno comercio que necesite que sexa visibilizado e que ti abandones, no caso de Pontevedra, o teu percorrido normal por Benito Corval, que todo o mundo vai porque están as tendas que todos coñecemos e xa vas, decir, oye, que na rúa paralela tes esta tenda de roupa, esta zapatería ou este tal. Entonces é visibilizar. Temos unha guía de comercio local por zonas e temos actividades precisamente para chamar a atención. E eu cada vez que presento unha actividade de comercio local sempre digo o mesmo, e acordadevos que quen ten responsabilidade sobre o consumo local somos nós mesmos e nós mesmas, vale? Entonces todo é necesario. Agora, 600.000 para a iluminación de Nadal, bueno, pois cada cidade é un mundo, cada cidade, cada forma de entender o comercio local e a promoción do mesmo é diferente. Nós, no noso caso, apostamos por unha marca local, temos que mellorar unha aplicación que fixemos, que sinceramente nos quedou aí moi atrasada, e estamos traballando cos comerciantes para visibilizalos, porque sí que é certo que Pontevedra ten moitas cousas positivas, pero a min cada vez me traslada xente que ven de Vigo, de todos os sitios, incluso de Vilagarcía, que atopa tendas diferentes, dende comercio tradicional ata xente nova que está traballando. Temos unha canteira no téxtil co tema de esdenga e con moitas cousas que nos fai posicionarnos como un comercio diferente. E esa especialización, que entendo que Jesús falaba dela, pois tamén é algo que eu creo que dende as administracións locais debemos apoiar. Por certo, Anabel, cantos cartos gastase o Concello de Pontevedra en alumeado? Decoración. Son malísima para as cifras, xa sabedes todos os xornalistas que non dou unha cifra nin que me maten, menos de 100.000. Seguro, si non a teño. 80 e pico mil euros. E en colaboración teño que dicir que con a EMPE e co comercio local de Pontevedra, que tamén aporta para a iluminación. En Vigo, Eugenio, están convencidos de que los 600.000 euros es una gran inversión y que sí, lo van a... o primero, Abel Caballero, es muy atractivo y va a traer... Yo trabajo en Vigo todos los días. Muy a menudo por razones laborales. El domingo estaba abarrotado. Y te lo creo. Entorno y va a atraer mucho público y les va a ayudar a las ventas. Por eso digo que es fundamental. ¿Éticamente é presentable ou inmoral? Eu só teño que dicir unha cousa, só unha cousa. Eu teño que ir a velo. Sí, eu tamén non teño que ir a velo. Eso xa indica algo, é dicir, cando vas a velo e tes que ir a veralo e tes que miralo. Pero podes vir a ver o de Vilagarcía, que tamén é moi bonito, xa te aviso. Tamén. O que pasa é que, evidentemente, polas redes sociais, para ben ou para mal, colleu e estendeuse rapidamente. É un pelotazo. Con lo cual, aí xa tes un polo de atracción. Eu recordo hai anos, contra as grandes áreas. No 77, o árbol de Navidade máis grande estaba en Lisboa. E se publicitaba como o árbol máis grande da vida. Eu fun a Lisboa, estaba en Lisboa e fun a ver o árbol. E era moi grande, pero non tiña a calidade polo que teño visto. Estou collendo notas porque cando presentemos os orzamentos no próximo Consello Económico Social igual era unha boa enmenda de algunha organización que está. Eu aí non teño ningún problema, igual que nos participamos en que en canto comunicamos no Consello Económico Social, en este e en outros, de que para nós é algo moi importante de que en canto a calidade do emprego, participen todas as administracións. E nós damos ideas e propostas e, bueno, pois intervencións tan simples como poder actuar e que non haxa un maltrato laboral en todas aquelas empresas que estén vinculadas de alguna forma, mediante concesos ou que sea, co Concello e co Concello teña unha posibilidade de coller e actuar en aquelas circunstancias, é dicir, contrastadas de maltrato laboral e que se lle poida reiterar a concesión inmediatamente. E sería unha forma de coller desde todos os ámbitos se poden facer e que apareza non só o Concello, que o Concello evidentemente tamén, senón a Diputación, a Xunta de Galicia, porque o que nos encontramos é que
Xunta de Galicia, seguridade, ainda non hai moito, unha gran movilización, porque resulta que a empresa que contratou a seguridade non lle pagaba aos traballadores. E a Xunta de Galicia dicía que non podía facer nada porque nas cláusulas non aparecía e que se non lle pagaba aos traballadores era unha circunstancia entre empresa e traballadores. Non, a administración ten que ser algo, non, pero non podía, non sei que. Non, mira, inmediatamente la cláusula que faciliña poñela, que si resulta e non respeta... A cláusula tutelante xa está, claro. Digo, no Concello, cualquier velador, cualquier historia, si tú non te comportas correctamente con os traballadores, con eso, e é constatable, entonces xa sabes o que che toca coller e deixar inmediatamente, porque non eres merecedor. É un poquinho máis complexo do que pero se pode facer, todo é complexo. Todo é posible, pero estamos falando dos 600.000 euros en inversión. Digo, non, quería escoitar tamén a opinión de Jesús, do representante dos jóvenes empresarios. Yo vuelvo a reiterar, como habíamos dicho antes, o como había dicho antes, yo creo que es importante que poner en valor todas estas diferencias que tiene el pequeño comercio, y creo que lo que están diciendo pues era exactamente eso, que al final no es rival una gran área porque no va a dar nada de lo que estamos dando. Y por otro lado, hacer cosas diferentes desde el pequeño comercio y buscar cosas que atraigan a los clientes, a los centros de las ciudades, es importante. Con la campaña con toda la iluminación de Vigo, y pues sí, yo estoy igual súper interesado en visitar la ciudad y ver todo, y al final, oye, acabas comprando y generas riqueza. Pues esto es fundamental, es lo que decía yo antes, al final hay que hacer cosas diferentes, que yo no me voy a ir a un Ikea a ver la decoración navideña, porque no voy a ir, pero a Vigo sí voy a ir, y de paso sí voy a comprar. Pues buscar más disculpas, a veces es buscar disculpas para que vayamos al centro de la ciudad y compremos en el pequeño comercio, y juntos, vale, como asociación, a través del Concello se puede llegar mucho más lejos y hacer cosas más a lo grande. Por otro lado, en cuanto al Concello de Vigo, sí que me parece interesante lo que hizo, no tanto que a lo mejor no haya una empresa gallega que gestione todo este tema, ¿vale? Que por ese lado sí que realzaríamos, pues eso, pues sí que el comercio, Vigo, sí, y aparte esa empresa gallega que pudiera, que seguramente que es que una empresa de fora que fixera o mesmo en Nueva York, en alguna claro, o sea, me parece genial, es una publicidad muy buena, pero a lo mejor me sonaría mejor que dijera, es una empresa gallega que montó aquí una estructura impresionante. Yo creo que por ese lado, bueno, pues me parece que es el fallo que le puedo ver. Y en cuanto a la cantidad invertida, hay que ver los resultados que da, que yo creo que van a ser buenos. Entonces, no creo que... Bueno, estamos co de que era o goberno de Cantabria, era Revilla, non? Que contratou a Enrique Iglesias para que puxera en redes sociais un pastón. Pero polo visto... a Xunta de Galicia tamén por un videoclip, Sí. Ah, sí, certo, non lembraba, certo. A ver, a veces no es descabellado si el resultado es... Claro, non lo sé. Hai que ver os resultados. Si tiveras que pagar eso en publicidade, por exemplo, en Twitter ou en Facebook, canto costaría? Non, poño aí a reflexión, non entro en ese debate. Paco. No. Yo creo que todos los que haga el ayuntamiento está muy bien. El ejemplo más claro, el ejemplo más claro lo veo en la Feira Franca. Es decir, yo no sé cuántos gastáis, pero lo que os gastáis es retorno. En los carnavales, los gastáis el retorno. En fin, pero vamos a ver, nós fomos dos primeiros concellos que en plena crisis decidimos non disminuir un euro do orzamento de festas, porque entendíamos que as festas eran un elemento dinamizador da cidade, e sempre, e tendes escoitado aquí, e todos vos, porque todos máis ou menos nos coñecemos, que a ventaxa competitiva de Pontevedra é o seu modelo diferenciador que nos posiciona, e eu estou contigo, canto costa posicionar Pontevedra nunha tele pública francesa? Bueno, pois nos estivemos aí. Entonces, o alumeado é unha forma de chamar e de captar a atención e ter un modelo urbano diferente con todos estos beneficios que non vou a repetir aquí, pois tamén unha ventaxa competitiva, e cada quen aposta polo que quere, e nós neste caso levamos 20 anos apostando pola mesma cuestión, é a nosa vantaxe competitiva, non nese argot que en algunha clase temos de se meter. É que cando falase de comercio de proximidade ponse en valor dúas cousas, non? Sobre todo, penso, non? Corríxame se me equivoco, Zulema. A especialización, ti falabas de profesionalidade, que evidentemente moitas veces prodúcese porque nas outras ofertas o que hai é moito emprego temporal e moita xente que vai en rotación e non ten probablemente a preparación necesaria. E outra cousa que se pon en valor, que van por aí os tiros do que di Anabel Gulías, é o espazo urbano que se ocupa, que se pon en valor o espazo urbano onde se atopa ese comercio ou eses comercios de proximidade, non? É que eu digo que dalle valor á vila, o comercio, a hostelería, dalle moito valor. Se ti o levas todo para fora,
a cidade non ten valor, non é atractiva, non trae turismo. Quero dicir, as peatonalizaciones eu creo que son fundamentais, e vemos o exemplo de Pontevedra, creo que funciona moi ben, e creo que son moi atractivo. En Vila García se está ahora peatonalizando moito, eso, hombre, ten ao principio as súas dificultades, problemas, pero ao longo o resultado vese. O mesmo polo que decimos ahora de Vigo, veremos despois os resultados, pero creo que lles vai a funcionar. Últimos 2 minutos. Entón, vamos a facer unha última rolda de intervencións a xeito de resumo, de conclusión final. Empezo contigo, Moncho Vidal. A impresión que tes, despois deste debate e dos datos coñecidos das diferentes opinións, é que esta campaña de Nadal é ilusionante ou é ilusionante guión preocupante? Ilusionante guión... Deprimente? No, preocupante. Digo que todo que, igual que a iluminación, todo e a mellora do noso espacio, no noso espacio urbano, e que poida atraer e poida ser atractiva, debe coller e derivar tamén nunha melloría do emprego. Cando estamos falando aquí de comercio do profesional, debemos contar tamén de que un bon profesional pagado é moito mellor profesional. A fidelidade e o compromiso ten que aparecer tamén na nómina mensual, dar ese compromiso. E é o que debemos de ir hacia a calidade, ir hacia o prestixio, e iso nos traerá mellores situacións. Porque o contrario é, pois, digamos, unha situación boa por hoxe, fame para mañán, e acabaremos outra vez coa mesma circunstancia. E o que temos que facer, para min, é a regulación, unha regulación correcta que impida que determinados hábitos que o único que fan é deteriorar o tecido laboral e empresarial, pois poidan coller e persistir. Jesús. Bueno, la pregunta era si era ilusionante, ¿no? Guión decepcionante. Yo creo que realmente es ilusionante. Yo creo que, a ver, con sus reservas, quiero decir, hay que tomárselo con calma, verlo con una evolución y más o menos coherencia y tal, pero pienso que es ilusionante. Y desde el punto de vista empresarial, pienso que al final hay que ser positivos. Entonces, sí, yo creo que es una buena señal, hay que seguir luchando, hay que seguir mejorando, pero yo creo que sí, que es buena. ¿Zulema? Yo espero y quiero que sea ilusionante y que es necesario para el comercio, ¿no? Porque en estos momentos son momentos complicados y creo que ahora con la campaña de Navidad espero y deseo que tengan un repunte y que el comercio de proximidad está ahí, que se compre, que se compre y que tengamos en cuenta que hay profesionalidad, que un trato totalmente diferenciador y que hay de todo. En el pequeño comercio encuentras de todo. Desde el punto de vista macroeconómico es incuestionable, es ilusionante. Claro, desde la macroeconomía seguro, pero tengo la aquí micro... un dato que dice que en el enero del 12 en Pontevedra había 8.175 parados, dato que seguramente conocéis mejor vosotros que yo, y en enero del 16, 7.316, es decir, desde el 12 al 16 ha bajado un 51%, ¿no? Esto lo que refuerza es todavía más ese impulso hacia abajo de crecimiento de empleo, lo cual eso... se mire como se mire, siempre es positivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No, absolutamente de acuerdo. A partir de ahí, ¿tú qué conclusión sacas? ¿Que es ilusionante? Yo creo que es ilusionante, sí, yo creo que es ilusionante. Sí. Terminas tú. Anabel Bulías. Pois eu creo, como estou acostumada a tomar parte activa, que depende de nós que sexa ilusionante ou preocupante. Entón, depende de nós exixir condicións dignas para a contratación, depende de nós ter, por fin, ese marco novo que eu me sumo a UGT e a todos os sindicatos reclamando unha nova postura e unha nova regulación, e depende de nós, como consumidores tamén, que fagamos que o comercio local teña, que esos datos sexan ilusionantes comprando en comercio local. Por lo tanto, en xaneiro decidiremos se foi ilusionante ou se sigue sendo preocupante. Y además, Anabel, hay efecto halo, es decir, si decimos que es ilusionante, será ilusionante. Non sempre. Pensemos que sí, que será ilusionante e que nos desde
Contrastes hoxe aquí en Canal Rías Baixas puxemos un grau precisamente nesa praia, no? nesa área. Moitísimas grazas aos cinco por a vosa colaboración, pola vosa participación, polas vosas opinións, a todos vostedes tamén por estar aí, como sempre, con nós. Ata a vindeira semana, aquí en Contrastes en Canal Rías Baixas. Boas noites.